Господи, устные почнут дышать хвалу Твою. Коли б Ты захотел ахвяри, я дав би яє. На целопоління, однак, Ти не глядиш прихильно. Ахвяра Богу, дух скрушливый, сердцем покорным и полным скрухи, Ты, Боже, не погардишь. Покажи, Господи, з ласки Твоей спогаду Сиону, хай мури Иерусалиму будут знесены. Тоді глянеш прихильно на правые ахвяри, дары целополінні, тоді складуть телят на Твой ахвярник. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Коли Ты дошел до смерти житё несмяротное, Ты знищил пекло зянем боскости Твоей, коли ж Ты помер сопрометное ускрасил, и все силы небесные вскликнули. Життя давче, Христе Боже наш, слава Тебе, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Богородица, Ты соправная виноградная лоза, что взрастила нам плод життя, просим Тебе, ударка, разом с святыми апостолами, молись за избавление душев наших. Господь Бог благословенный, благословенный Господь дня в день, помогай нам Бог избавления нашего, Бог наш, Бог, який избавляє, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, жалься над нами. Пусть Святая Троица, жалься над нами, Господи, очисти грехи наши, ударуй бесчинства наши, святый наведай, оздрави немочи наши, деля Твоего имя. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Отче наш, который еще в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Бо Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хоть Ты несмяротный зашел в могилу, Ты знищил пекло владу и воскрес переможно. Христе Божа, женщинам мироносицам кажучи, радуйтеся, и Твоим апостолам супокой даруючи, Ты, что даешь померлым воскресение. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Господи, змилуйся, 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 Господи, змилуйся. Довготерпливий, шмат милосердний, ще спогадливий, Христе Боже, що весь час і в кожную хвилину на небі і на землі приймаєш хвалу і поклонення, любиш праведників і милуєш грешників, і кличеш усіх до збавлення обіцянню доброту, які чекають нас. Прими, Господи, в эту хвилину нашей молитвы, не керуй життя наше до заповедов Твоих, души наши освяти, теле очисти, думки виправ, дай ясный розум, выбу нас от всякого суму, жалю и злости, охини нас своими анелами, как мы под ихною Яховою керовництвом могли досягнуть едность веры и познания недоступное Твоей славы, вот Ты благословенный на веки веков. Аминь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь.
боль годную пошаны за Херувимов, без поравнания боль славную за Серафимов, что заховавши девоство ради Бога Слова, истную Богородицу, Тебе мы уж величуем, именем Господним благослови, Ойча. Молитвами святых Отцов наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, змилуйся над нами. Аминь. Владару Божия, Ойче всемогутный, Господи, Сын Одинородный, Святый Духу, одиное Божство, одиная сила, змилуйся надо мною грешным, и уведоми Тебе способ, избав меня негодного слугу Твоего, вот Ты благословенный на веки веков. Аминь. Милые Богу, браты и сестры, вітаю вас усіх у Домі Божим. Другая неделя пасля святое збаўчае Пасхи. День жанчын-мироносец. Узгадываем служительниц нашага Збавителя, якія ў самы цяжкі момант яго зямнога жыцця падчас яго крыжовай ахвяры стаялі побач з крыжам, а таксама першымі удастоіліся атрымаць вестку аб ягоным слаўным уваскрасенні. Сёння молімся ў інтэнцыі ізноў усіх тых, што церпяць пераслед у нашай бацькаўшчыне, асабліва тых, што знаходзяцца ў зняволенні, беззаконным зняволенні. Просім Господа Бога пачуць нашыя малітвы, раскрыць сэрцы несправядлівых суддзяў да праўды Божай, каб яны больш былі спагадлівымі, справядлівымі, і не выступалі у ролі суддзяў, якія асуджаюць людзей на цяжкія пакуты, каб потым самым не несці цяжкую адказнасць перад Господам Богом і перад людзьмі. Боже, ачысці нас грэшных і змілуйся над намі. Боже, ачысці нас грэшных і змілуйся над намі. Боже, ачысці нас грэшных і змілуйся над намі. Христос уваскрос з мёртвых, смерцю смерць зваяваў, і тым, што ў магілах жыццё дараваў. Христос уваскрос з мёртвых, смерцю смерць зваяваў, і тым, што ў магілах жыццё дараваў. Христос уваскрос з мёртвых, смерцю смерць зваяваў, і тым, што ў магілах жыццё дараваў. Слава на вышынях Богу і на зямлі супакой, добрая воля між людзей. Слава на вышынях Богу і на зямлі супакой, добрая воля між людзей. Господи, адамкни вусны наши, и вусны наши почнут обвещать хвалу Твою. Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Христос воскрес мертвых, смертью смерть звоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть звоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть звоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос исферизм! Хаю воскресне Бог, и разбегутся вороги Его,
и хай утекут от Яго все ненавистники Яго. Христос воскрес мертв. Хай зникнуть так, як зникає дим, і як тає воск од обличчя огню. Так хай зникнуть грешники од обличчя Божого, а праведники хай узрадуются. Вось день, что Господь створил, день радости и веселости для всех нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Христос воскрес мертвых, смертью смерть завоевал. У мире Господу помолимся. За мир звышения, избавления души наших, Господу помолимся. За мир на всем свете, добрый стан святых Божьих церквов, изъеднание усих, Господу помолимся. За эту святую церкву и тых, что с верою, пошаной и страхом Божьему воходят у яе, Господу помолимся. За святейшего Вселенского архиерея и отца нашего Францишка Папу Римского, боголюбного епископа нашего Яна, почесного апостольского визитатора архимандрита Сергея, почесных святоров, диакону у Христе, усё духовенство и людей Господу помолимся. За Его милость короля Филиппа, за урад належные улады и всех, что стерегут целости и спокою бельгийской краины, Господу помолимся. За Богом стероженную Украину нашу Белоруссию, весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу у всех нас, Господу помолимся. За Богом стероженные народы, украинский, польский, российский, литовский, все народы, лёсы яких пересеклися с лёсом народу нашего, Господу помолимся. За гэты город, за все городы и краины, и за верных людей, что живут у их, Господу помолимся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных
и за часы мирные Господу помолимся. За подорожников помори, земли и у поветры, за недужих, тих, что терпять, за зневоленных избавление их, Господу помолимся. Каб нам выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Заступися, сжалься, збав, и стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Воспомянувши наисвятую, всячистую, наиблагословенную, славную владарку нашу Богородицу, и завсёды Деву Марию и всех святых, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. О Тебе належится всякая слава, пошана и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Ще в мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Laten we nogmaals en nogmaals in vrede de Heer bidden.
Understund uns, rätt uns und vermöver uns en bevar uns och håder du genade. Laten wij onze zeer heilige en bevlekte, zeer gezegende, glorierijke vorstin, de moeder van God en altijd maagd Maria, en alle heiligen gedenken, en onszelf en elkaar, en geheel ons leven aan Christus, onze God, aanbevelen. Want gij zijt een goed en menslievende God, en u zenden wij lofprijzen toe. Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Благословенный Бог святых Твоих, сподвиг теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Мудрость, устаньте, весь хейт статоп. Бо Ти святий, Боже наш, і Тебе славу отдаємо Отцу і Сину, і Святому Духу,
теперь и заўсёды, и на веки веков. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Святый несмиротный, жалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмиротный, жалься над нами. Благословен той, хто приходить у ім'я Господне, прославлено слово, прославить слава Царства и Сына и Пресного во веки веков. Аминь. Бог благословить. Твердило Ты, приносим Христе Божьего, не благословен, что Божий прям небесных тяжах. Возьми спасни, благодать Пресвятаго Твоего Духа. Будьмо уважливыя, мир усім. И Твоему Духу Мудрость. прокимен. Сбав, Боже, людей Твоих, и благослови набыток Твой. Тебе, Господи, кличу, Боже мой, не замолчи. Сбав, Боже, людей Твоих. Мудрость. Читание дел святых апостолов. Слухаймо уважливо. У ты дни, коли лик вучня узрастав, почали зеленисты наракать на габреев, что в студенном служении худовы были кривджаны. Тады 12, скликавши множество вучнев, сказали: непредатно нам, покинувши Слово Божие, послуговать при столах. Тому вось, браты, наглядьте поміж себе ще мужов з добрим іменем і повних Духа Святого і мудрості, яким ми доручим гэту работу. А ми уща ж будем на молитві і послужі слова. І сподобалося гэта прапанова всім собраним, і вибрали Степана, человека полного веры и Духа Святого, и Пилиппа, и Прохора, и Миканора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антихийца, прозелита, и поставили их перед апостолами, и они, молячися, усклали на их руки, и Слово Божие росло, и повеличивалося вельми личба вучення в Иерусалиме. Навод великая колькость свитеров схилилася до веры. Мир Тебе, читальник. И Твоему Духу. Мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, Ты показал спогаду земли Твоей, Ты вернул Якуба с полону. Милосердность и правда сустрелися,
справедливость и супокой обнялися. Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие, миру сим. Читание Святого Евангелия поводле Марка. Слухаймо уважливо. У той час прийшов Язеп з Ариматеї, знакомитий сябра ради, який сам чекав володарства Божого. Одважився увайсти до Пілата і просив тіла Ісусового. Пілат здивився, що ён ужо помер, і, покликавши сотника, спитався у його, ці давно помер. І, доведавшися от сотника, отдав тіло Язепу. Ён, купивши полотно і знявши його, ахинув полотницею і поклав у могилі, якая була висячена в скале, і привалив камінь до могильних дверей. А Марія Магдалена і Марія Ясієва глядели, де його поклали. Як прийшла субота, Марія Магдалена і Марія Якубова і Соломія купили похожчів, каписті намастить його. І доволі рано у перший день тижня приходять до могили на взиході сонця і говорять поміж собою, хто одвалить нам камінь від могильних дверей. І зірнувши, бачать, що камінь одвалений, а ён був досить великий. І, увайшовши в могилу, убачили юнака, який сидів з правого боку, одетого в белые шаты, і жахнулися. А ён сказав їм, не жахайтеся, Ісуса шукаєте Назараніна, укрижованого, ён воскрес, його нема тут, вось месца, де ён був покладений. Але ідете, накажете вучням ягоным і Петру, што ён запобегне вас у Галілеї, там його угледите, як ён сказав вам. І вийшовши, побегли ад могили, і опанував їх жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Христос воскрес! Милые Богу, браты и сестры, жанчыны-мироносицы да сённяшняй падзеі, якая згадваецца ў Евангелии, вельмі мала узгадваецца ў Пісанні. Гаворыцца шмат пра апосталаў, пра Господа, пра вучняў Христовых, якія задавалі пытанні яму, пра фарысеяў, садукеяў, якія дыскутавалі з Господам, спакушалі яго. А гэтыя жанчыны, як быццам бы праходзяць гэты ўвесь жыццёвы шлях Хрыста побач, зусім незаўважна. Як быццам бы яны зусім незначныя. Але вось прыходзіць цяжкая крыжовая хвіліна, і тыя, которые былі значныя, разбегліся.
вучні Христовыя, апосталы, пазачыняліся ў сваіх дамоўках дзеля жаху перад юдэямі. Юда пайшоў павесіўся. А гэтыя нязначныя постаці, пра якіх мала гаварылася, стаяць побач з крыжам. Потым наважваюцца ісці да Понція Пілата прасіць цела, злачынцы паводле рымскіх законаў, за што ён і быў пакараны. Злачынца паводле юдэйскіх законаў, чаму ён быў пакараны. Просяць ягонага цела. Потым, нягледзячы на паганьбленне, што ўсе іх ганьбяць, прыніжаюць, яны зноў жа ідуць да магілы выканаць апошні рытуал над ягоным целам. Чаго звычайна не рабілі над злачынцамі. У жыцці, мілыя Богу, браты і сёстры, так вельмі часта бывае, што мы жывём і ўважаем сябе вельмі значнымі ў гэтым свеце. Але калі прыходзіць нейкая часіна, то раптам тыя нязначныя, каго мы не ўважалі значнымі, робяцца уважанымі Богам і значнымі. Евангелле сённяшняе, яно вельмі вобразнае. Яно паказвае тую сілу, якая схаваная ў нязначных людзях, нязначных паводле меркавання іншых людзей, тых пагарджаных, тых адкінутых гэтым светам, якія нічога з сябе не ўяўляюць ні з пункту гледжання адукацыі, ні з пункту гледжання палітычнага значэння, ні з пункту гледжання нейкай асаблівай знешняй прыгажосці ці матэрыяльнага дастатку. Але ў тыя моманты, калі даводзіцца ім выбіраць паміж праўдаю і няпраўдаю, гэтыя людзі аказваюцца вельмі моцнымі духам. Такіх прыкладаў мы знаем за гісторыю, асабліва тых бязбожных ганенняў у савецкія часы супраць веруючых і няверуючых, якія ў момант, калі іх чалавечы дух намагаліся зламаць і прынізіць, станавіліся вельмі выключнымі людзьмі, якія аддавалі свае жыцці за іншых людзей. Шлі на эшафоты, у печы, на вельмі лютыя катаванні, нават просячы часам, каб замест іншых узялі іх. Гэтыя жанчыны рызыкуюць. Нікадым таксама рызыкуе. Яны, як і іншыя, баяцца, яны людзі. Але Пісанне гаворыць, што страх перамагаецца любоўю. Любоў перамагае страх. І гэта вельмі лёгка даказваецца. Вы самі можаце заўважыць, ёсць людзі, якіх вы вельмі любіце на гэтым свеце, альбо любілі. І ў тыя моманты, калі б вы сказалі, вось некая пагроза смяротная навісла бы над гэтым любімым чалавекам, то мы безумоўна пайшлі бы на смерць і нічога б нас не напалохала. Таму што страх адыходзіць на другі план, перамагае любоў. Тая любоў, якую яны мелі да Хрыста, не проста як чалавека, а да таго вобразу жыцця ягонага, да таго слова, якое яны чулі, выгнала з іх страх. А тое, што яны былі баязлівыя, даказваюць словы апошнія з гэтага ўрыўку Пісання. Калі яны даведаліся пра ўваскрасенне Хрыстовае, калі пабачылі анёла Гасподняга, калі перад імі адбыўся надзвычайны і недаступны для простага чалавека цуд бачання духоўнага свету, яны спалохаліся і нікому нічога не сказалі, бо баяліся. Страх прыйшоў не тады, калі трэба было баяцца паводле меркаванняў гэтага свету, а страх прыйшоў тады, калі яны ўбачылі і асэнсавалі тую падзею, якая адбылася. Яшчэ нядаўна яны стаялі ў натоўпе і горка плакалі, а сёння атрымоўваюць надзвычайнае цудоўнае суцяшэнне, у якое цяжка верыцца чалавеку простаму, веруючаму і няверуючаму. Як мёртваму уваскрэснуць з мёртвых, як мёртваму уваскрэснуць з мёртвых да жыцця
жывых. Анёл у іх пытаецца, і ў песнях царкоўных вельмі часта спяваецца дзіўны прыгожы гімн. Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Вельмі часта мёртвае, аджылае ў гэтым свеце прываблівае нашае вока, цягне нас назад да сябе, таму што падаецца нам нечым жывым. Але мы не знаходзім потым того водгуку ў гэтым мёртвым, таму што яно мёртвае. Калі ты падыходзіш да мёртвага істукана і пачынаеш з ім размаўляць, ён табе ніколі не адкажа, таму што ён мёртвы. Калі ты загаворыш з жывым чалавекам, то ён табе адкажа. Калі ты загаворыш нават з сабакам, то ён вачамі перадасць і сваімі паводзінамі перадасць тую камунікацыю, той адказ, які ён у гэты момант адчувае. Любая жывая істота табе на твою рэакцыю адрэагуе. Мы павінны шукаць жывога Бога, не мёртвага ідала, які патрабуе чалавечых ахвяраў, які патрабуе нечага надзвычайнага ад чалавека, чаго да выканання немагчыма і не патрэбна выконваць. Таму што вельмі часта вера падмяняецца нейкай рэлігійнасцю, якая вымагае бессэнсоўных ад чалавека ахвяраў, бессэнсоўнага некага аскетызму, варожасці супраць уласнага цела, нават нянавісці празмернай да свайго ўласнага цела, чаго не павінна быць паводле хрысціянскай веры, таму што цела з'яўляецца храмам Духа Святога. Чалавек павінен ачышчаць яго, прыгатаўляць, намагацца выконваць запаведзі і праз гэта удасканаліваць сваю плоць, свой дух, каб станавіцца вечным абіталішчам того Духа, якога мы вельмі прагнем, Духа Святога. А Дух Святы, ён не проста робіць чалавека нейкім візуальна рэлігійным, які носіць рэлігійную вопратку, які нейкім чынам выдзяляецца з іншага натоўпу праз тое, што паглядзім мы, ідзе ў доўгай, значыць, ён мусульманін, альбо там святар, кажуць, альбо ксёндз, альбо проста наведвальнік царквы, у хустачках, касыначках ідуць людзі. Таму што гэта мы знаем, гэта рэлігійнасць, яна знешняя. Але ў гэтыя адказныя моманты, калі трэба сведчыць о праўдзе, то Дух Святы выяўляецца менавіта ў тым, што чалавек становіцца на бок праўды, што ён выбірае бок праўды. І ў момант беззаконня і бессуддзя, несправядлівага суду, чалавек абірае бок праўды. Можа быць, на дадзены момант ён не ходзіць яшчэ ў царкву, не чытае ранішніх вячэрніх малітваў, не захоўвае пастоў. Але ён выбраў праўду. Судзяць беззаконна чалавека, і мы бачым, што яго судзяць беззаконна. І мы кажам, што гэта ёсць беззаконне. І такім спосабам мы становімся на баку праўды, і Дух Святы асвятляе нашае сэрца. І ён будзе апекавацца такім чалавекам і надалей. І, безумоўна, зробіць так, што гэты чалавек прыйдзе і да вечнага збаўлення, якога прагнуць многія хрысціяне, якія не толькі ходзяць у царкву, а дасціглі мітрапалічых нейкіх ці епіскапых, ці высокіх святарскіх чыноў у царкве. Але ў гэты момант, калі трэба стаяць за праўду, аказваюцца баязліўцамі, нерашучымі, кабы чего не вышло. Мілыя Богу браты і сёстры, вобраз жанчыны – гэта вобраз з пункту гледжання людскога, вобраз слабое палавіны чалавека. Так і кажуць, слабы пол, слабая стаць. Але мы ведаем з хрысціянскага багасловия, што менавіта жанчына з'яўляецца якраз моцным полам з пункту гледжання духоўнага. Святыя айцы нам раскрываюць таямніцу спакушэння Евы і Адама.
у Эдемскім садзе? Чаму сатана падыходзіць не да Адама, а да Евы адразу? Таму што Ева ёсць прамацеры ўсіх будучых людзей, раз. А па-другое, што яна з'яўляецца менавіта тою моцнаю духоўнаю сілаю, якая можа устаяць, захаваўшы патомства сваё ад змазы, і можа пасці, наканаваўшы патомству свайму нейкі адбітак гэтага падзення несці в сабе. Калі ён падыходзіць да Евы, то Ева ўступае з сатаною ў дыялог. Яны як бы спрачаюцца. Паглядзі, яно і прыгожае, і смачнае на від. Ён кажа, а нам Бог казаў, нельга есці. Яна разважае, яна нешта з ім дыскутуе, праводзіць некую багаслоўскую спрэчку з ім. І калі ўсё-такі яна аказалася слабою, то яна падыходзіць да Адама і кажа, нічога яму не кажа, дала яму, і ён еў. Ён не ўступае ні ў размову, ні ў дыскусію, таму што ён ніякі. У нашым жыцці ўсё гэта паўтараецца многакратна. Да нас падыходзіць і сатана, да нас падыходзіць і такі момант, што трэба стаяць ля крыжа людзей, якіх укрыжоўваюць. Да нас падыходзіць момант, калі гэтых укрыжаваных ужо давялі да нівечання і зняслаўлення і смерці, і мы баімся атаясаміць з гэтым чалавекам самых сябе, таму што ён зняслаўлены ў гэтым свеце. Калі ты будзеш з гэтым зняслаўленым, то і табе няслава дастанецца. Ён ужо мёртвы, ён ужо забіты духоўна і маральна. Далучыцца да яго, стаць на ягоны бок і ісці, пастарацца намасціць яго духмянымі алейкамі, каб ён зноў замест смыроду пачаў вытачаць пахошчы, гэта вельмі складанае заданне, таму што ты рызыкуеш. Рызыкуеш часам усім, што ты маеш у гэтым свеце. Але, безумоўна, ты становішся тым, хто атрымоўвае шанец ад Бога на вечнае адкупленне. Дарагія браты і сёстры, нашыя думкі сёння, як я казаў, з тымі ўсімі пераследаванымі, які ў момант ракавы для нашай айчыны сталі на бок святла, на бок праўды, захацелі людзьмі звацца, і за гэта пагарджаныя, катаваныя, збіваныя, знявольваныя. І нашае заданне ў гэты момант выяўляць сябе менавіта людзьмі, якія салідарызуюцца з імі, якія паказваюць рашучы свой пратэст супраць тае несправядлівасці і ўзносяць свае малітвы да Бога, каб ён як мага хутчэй вывеў гэтых людзей на свабоду і вярнуў да сваіх сем'яў, каб ён размякчыў сэрцы ўсіх, што полюбілі беззаконне, несправядлівасць, усіх тых, што полюбілі гвалт і адчулі, што гвалт беспакаранны, которые адчулі асалоду ў гэтым гвалце, каб яны адчулі горыч у сваім сэрцы, горыч раскаяння, каб яны былі паражоныя няўпэўненасцю і расчараваннем, каб яны вярнуліся назад да дарогі праўды і справядлівасці і былі выбаўленыя разам з усімі вернымі ў гэтым свеце. Калі я кажу яны, я кажу таксама мы. Гэта заўсёды я паўтараю і звяртаю на гэта ўвагу. Калі мы кажам яны, мы падразумоўваем, што ў гэты момант і мы можам быць саўдзельнікамі тае няпраўды, якая дзеецца. І таму мы павінны зрабіць рахунак сумлення і аказацца тымі людзьмі, якія сапраўды прагнуць тае праўды, аб якой мы вельмі часта мроім, чакаем і хочам мець у сваім жыцці.
Хай добрий Бог, милые Богу, брати і сестри, умацує нас усіх у віри, у гэтыя адказныя моманты. Хай дасть сілы солідарызавацца з усімі людзьмі, якія ў нястачы і ў цярпеннях, і дасць магчымасць нам і жаданне жыць паводле запаведзяў Царквы Божай і Христа Господа. Амінь. Скажем усе разом ад усеє души і ад усеє думки нашої скажем. Господи, усемогутный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Змилуйся над нами, Боже, поводле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и змилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, всех братов и сестров наших у Христе. Еще молимся за годных памяти засновальников этой святой церкви, за всіх ранее дійшовших, отцов, братов і сестров наших, які тут і на кожним іншим місці спочивають. Еще молимся за слугов Божих, Алину, Анастасию, Давида, Арсения, Авеля, Змитра, Катерину, Игора, Павла, Катерину, Еву, Агату, Шарля, Алину с родными, Оксану с родными, Святлану с родными, Александра, Павла и слугов Божих, Евгении, Натальи, Валентины, Андрея, Сергея, святора Виталя, святора Витальда, святора Лявонтия и слугов Божих, Анастасии, Павла, Яна, усіх, що загадали нам негодним молиться за їх, Адріяна з сім'єю, святора Мартина, Саски, Марії Єзус, Тоні, Тамари, Карин, Марії і всіх тут присутних людей, каб добрий і милосердний Бог наведав їх і дарував їм спокійне життя, здоров'я, поспіх у кожній добрій справі, і каб отпустив їм усі їхні провини, вольні і міжвольні. Еще молимся за доброчинців этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають у ёй, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаття Твоєго змилування. Вот и милостивый и человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Усе верные еще, у миры Господу помолимся. Заступися, сжалься, сбавы, стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Мудрость, каб мы, будучи завсёды под оховою Твоей могутной улады, Тебе славу отдавали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков.
Святі руки Христа, благословите Господи, благословений Бог, який живе в Єрусалимі. Святейшего Вселенского архиерея, яйца нашего Францишка, Папу Римского, и боголюбного епископа нашего Яна, почесного апостольского визитатора архимандрита Сергея, почесных святоров, диаконов у Христе, все духовенство и монаство, Его милость короля Филиппа, урад належные улады, и всех, что стерегут целости и спокою бельгийской краины, Богом стерженную Украину нашу и Белоруссию, весь белорусский народ, Богом стерженные народы, украинский, польский, российский, литовский, и все народы, лесы, яких пересеклись с лесом народу нашего, доброчинцев и засновальников этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, хай вспомнить Господь Бог у володарстве Своим, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Дополним молитву нашу Господу. За принесенные почестные дары Господу помолимся. За эту святую церкву и тых, что с верою, пошаною, страхом Божьему воходят у ее, Господу помолимся. Каб нам выбавиться от всякого гневу, суму и недостатку, Господу помолимся. Заступися, сжалься, сбавы, стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Успомянувши наисвятую, всячистую, наибласловенную, славную владарку нашу Богородицу, и завсёды Деву Марию и всех святых, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Милосердностью одинородного Сына Твоего, с яким благословенный Ты, Твой всесвятый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Миру сим. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Двери, двери, у мудрости будьмо уважливые.
Станем добро, станем со страхом, уважливо святое хверование у миры приносить. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и супольность Святого Духа, хай будут з усіми вами. Узнімем у гору серце наше. Подякуем Господу. Дякуем Табе і за гэтую службу, якую Ты захацеў ласкава прыняць з нашых рук. Хоць перад Табою стаяць вялікія мноствы арханёлаў, безліч анёлаў, херувімы і серафімы, шасцікрылыя, шматвокія, якія, узняўшыся высока на крылах, пераможную песню пяюць, усклікаючы, припяваючы, кажучы. Бярыце, ешце, гэта цела маё, што за вас ломіцца для адпушчэння грахоў. Піце з яе ўсе, гэта кроў мая новага запавету, што за вас і за многіх проліваецца для адпушчэння грахоў. Мы ж, памятаючы гэты збавенны запавет і ўсё, што дзеля нас здарылася, крыж, пахаванне, ўваскрасенне на трэці дзень, узыход на неба, сядзенне па правай руцэ, другое і слаўнае прыйсце. Прыносім Табе Тваё ад Тваіх, дзеля ўсіх і за ўсё. Асабліва за найсвятую, усячыстую, найблагословенную, славную владарку нашу Богородицу і заўсёды Деву Марію. Найсвятая Богородица, допомагай нам. Насамперш успомни, Господи, святейшего Вселенского архиерея и отца нашего Франтишка Папу Римского, и боголюбного епископа нашего Яна, и всех православных епископов. Заховай их для святых Твоих церквов у миры, целости, доброй славе, здоровье и долголетии, как яны могли верно навучать нас словом Твоей правды.
И дай нам одиными устными и одиным сердцем славить и выхвалять Твое почестное и величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды и на веки веков. И хай будуть милости великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, з усіми вами. Успомнивши всіх святих, яще і яще, у мири Господу помолимся. За принесенные и освяченные почестные дары Господу помолимся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый, небесный и духовный охвярник, як одмысловую духмяность духовную, послал нам взамен свою боскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суму и недоску, Господу помолимся. Заступися, сжалься, сбав, и стерожи нас, Боже, ласкою Твоею. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела спокою, верного наставника, опекуна душевы телов наших, у Господа просим. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просим. Усяго, що добре і корисне для душаў наших, і миру для свету, у Господа просим. Осталий час життя нашого в мирі і покаянні скінчити, у Господа просим. Християнского конца життя нашого, безбольного, бездокорного, мирного и доброго отказу на страшном суде Христовым просим. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. И зраби нас достойными владару, с полным довером и без осуджения, сметь звертаться до Тебе, Бога Небесного, як до Отца и казать. Отче наш, который есть в небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, отпусти нам провины наши, мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Бо Твое владарство и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и заусёды, и на веки веков. Миру сим. Головы ваши Господу схилите. Ласкою, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким благословен и Ты, и Твой всесвятый, добрый и животворчий Дух, теперь и заусёды, и на веки веков.
Будьмо уважливые, святые речи для святых. Пробачте, брати і сестри, всі мої провини, вольні і міжвольні, які я зробив словом, учинком, думкою ті занядбанням. Господи, ходжу до Христа несмиротного владара и Бога нашего. Святое и почестное тело Господа и Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, дается мне, святую Яну, для отпущения грехов моих и життя вечного. Веру, Господи, и вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Божий, что пришел на свет избавить грешников, что таких я самый перший. Веру так само, что Ты соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюся Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, яке зробив словом, учинком свядомо и несвядомо. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня щемне, Сыне Божий, удельником Той тайны вечери. Я не заражу вором Твоим тайны, не дам поцелунку, як Юда, олейк, разбойник, вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, у Твоим володарстве. Нехай принятие святых Твоих тайнов будет мне не на суд осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходьте. Слуга Божий Ігор, приймає святое тіло і кров Господа і Бога, збавця нашого Ісуса Христа для отпущення грехов, свого життя вічного. Слуга Божий Оксана, приймає святое тіло і кров Господа і Бога, збавця нашого Ісуса Христа для отпущення грехов, свого життя вічного. Слуга Божий Авель Франтишек, приймає святое тіло і кров Господа і Бога, збавця нашого Ісуса Христа для отпущення грехов, свого життя вічного. Слуга Божий Карин, приймає святое тіло і кров Господа і Бога, збавця нашого Ісуса Христа для отпущення грехов, свого життя вічного.
Слуга Божий Арсений Петр, прямая святое тело и кровь Господа и Бога избавца нашего Иисуса Христа для отпущения грехов жития вечным. Слуга Божия Катерина, прямая святое тело и кровь Господа и Бога избавца нашего Иисуса Христа для отпущения грехов жития вечным. Слуга Божия Анастасия Катерина, прямая святое тело и кровь Господа и Бога избавца нашего Иисуса Христа для отпущения грехов жития вечным. Слуга Божий Змитер, прямая святое тело и кровь Господа и Бога избавца нашего Иисуса Христа для отпущения грехов своих жития вечного. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Збав, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Христос воскрес. На все часы, теперь и заусёды, и на веки веков. Вознесися на небеса Божие по всем славам. Вознесися на небеса Божие по всем славам. Вознесися на небеса Божие по всей земле. Слава Твоя. Устаньте, отрымавши, боские, святые усячистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Заступися, сжалься, сбав, и стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Успомянувши наисвятую всячистую, попросивши, каб гэты весь день был досконалый, святый, мирный и безгрешный, сами себе и один одного, и все життя наше Христу Богу отдаймо. Дякуем Тебе, человеколюбный владару, добродею душев и телов наших, что Ты сегодня зрабил нас достойными быть удельниками Твоих небесных и несмиротных тайнов. Зраби простым наш шлях, умацуй нас усіх у страху Твоим, заховай наше життя, керуй нашими кроками, молитвами и заступництвом усяславная Богородица и завсёды Девы Марии и всех святых. Бо Ты освячение наше, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Пойдем с миром. Господу помолимся. Господи, який благословляешь Тых, что благословляют Тебе, и освячаешь Тых, что складают на Тебе надею, збав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай у целости церкву Твою и освяти Тых, что любят красу дому Твоего. Ты их услав Твою боскою силой, не покинь нас, якие сподеемся на Тебе. Даруй спокою всему свету, церквам Твоим, нашим народам, усим народам свету, належным уладам нашим и всем людям Твоим. Бо усякое доброе дарение и дар досконалый заходит с горы от Тебя, Отца Святла, и мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков.
Благословение Господне, хай буде на вас, ласка Ягоне человеколюбством, на все часы, теперь и заусёды, и на веки веков. Христос воскрес мертвых, смертью смерть звоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть звоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть звоевал, и тем, что в могилах життя даровал. Христос воскрес мертвых, смертью смерть звоевал. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес мертвых, смертью смерть звоевал, и тем, что в могилах життя даровал, молитвами наичистая Своей Мати, меж святыми Отца нашего Яна Золотоустного, архиепископа Константинопольского, святых жанчинов мироносицев, святого праведного Никодима, и всіх святих, святих і праведних Богайців, які мої Ганни, і всіх святих, хай змилується над нами і збавить нас, бо Он добрий і чоловіколюбець. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос ist verriesen!
Дякую, милые Богу, брати і сестри, за вашу ділу на баженстві. Хай добрий Бог сприяє кожному з вас у вашому житті, у стоянні у правді Божій. І старайтеся гэты великодний час у особливий спосіб духово відчувати радість від воскреслого Господа і напаўняйцеся трохи аптымізмам, не гледзячы на тыя цяжкія абставіны, якіх многіх атачаюць, і ўвогуле наш народ. Пастарайцеся ўсё-такі захоўваць аптымізм і верыць у тое, што Бог прыходзіць да сваіх верных у самы патрэбны час са сваёй дапамогаю. В наступную нядзелю, это 4-я нядзеля месяца, нормально я адпраўляю святую імшу на беларускай і на нідерландскай мове о 10:30 для фламандскай супольнасці і для нашай супольнасці у рымскім заходнім абрадзе. Таму прыходзьце, калі ласка, хто мае магчымасць о 10:30 на набажэнства. А 12-й, адпаведна, літургіі нашай не будзе наступная нядзеля. Калі ласка, прашу святых малітваў. Таксама хачу, милые Богу, браты і сёстры, павіншаваць нашага акаліта Змітра з днём мінулага дня нараджэння, яму споўнілася 25 гадоў. Зычым яму усяго самага найлепшага. Здароўя, дабрабыту, добрых памочнікаў побач, каб заўсёды людзі, якіх вы сустракаеце на жыццёвым шляху, апраўдвалі вашыя надзеі і дапамагалі вам і вы ім крочыць на шляху да вечнага збаўлення. Добродейное мирное жыццё и во всем добрый поспех подай, Господи, слузе Твоему, Змітру, и захавай яго на многие и добрые леты. Христе Боже, збав, Христе Боже, збав, Христе Боже, на многие леты, на многие лет, на многие леты. Многие леты. И это книжка аўтарства светлай памяці Андрэя Шептыцкага, заклік да пакаяння, хай будзе дапамогай у крочанні да вечнай праўды. Андрэй Шептыцкі, вызнаўца веры, шмат пацярпеў як за часоў нацыстаў, так і за часоў камуністаў. І не дажыўшы да завяршэння вайны, спачыў у 44-м годзе і заўсёды стараўся, намагаўся перадусім узбадрыць украінскі народ да змагання за свабоду і стаяння ў праўдзе, да якой Господ кліча не толькі аддзельных людзей, но і цэлыя народы стаяння і змагання за праўду Божию. Поможи, Боже. Ну и я хочу сказать и всем напомнить, что на этом тыдні, так само як и я, отец Ян так само отмечал свой день народження. Тому я хочу пожадать долгих, счастливых, благословенных годов нашему святару отцу Яну. Многие лета. Дякую. Дякую, дякую, великий. Дякую, вельми пригожо. Дякую, великі, милые Богу, брати і сестри. Надыходзяць гады, надыходзяць часы, калі заўсёды думаеш, а як чалавек себе адчувае ў такім узросце. Ну і адкрываеш для себе, як бы хочаш адкрыць штосьці новае, а оказывается, нічога новага няма. Все тое, што адчуваў 20 гадоў назад, тое самае адчуваеш і цяпер. Толькі, канешне, ўжо глядзіш з пазіцыі досведу жыццёвага, памылак жыццёвых і таксама пазітыўнага і негатыўнага досведу. І гэта могуць пацверджыць і старэйшыя трохі людзі, і малодшыя людзі, якія на новы перажываюць дні нараджэння. Дзень нараджэння,
канешне, ёсць такія рухі ў хрысціянстве, якія дзень нараджэння не адзначаюць. Кажуць, што, таму што ў старым запавеце гаворыцца, што дзень смерці лепш за дзень нараджэння. Таму што калі чалавек нараджаецца, то ён нараджаецца на пакуты, на цярпенне, на нейкія перажыванні. Але мы глядзім у святле новага запавету і, канешне, глядзім на дзень нараджэння як на той шанец і дар Божы, які нам даецца, каб нам зведаць і горкае, і салодкае, і в апошні хаця бы момант жыцця выбраць тое салодкае, што нам абяцае Господ, хоць яно ў гэтым жыцці часта падаецца і на першы прысмак падаецца горкім. Хай добры Бог кожнаму з нас дае досвед перажывання новых дзён нараджэння, ўсё болей і болей аж да 100 гадоў, і пакліча ў свой час кожнага да сябе ў валадарства нябеснае, каб там жыць і цешыцца вечнасцю, дзе няма ні дня смерці, ні дня нараджэння, але толькі адзін вялікі фэст. Памажы Божа. Добры путь. Сярод нас нема сёння Давіда, а он таксама было дзень народжання. Але я думаю, што мы павінны пра яго памятаць, таксама пажадаць яму здароўя, сіл. Ён адсутнічае з паважнай прычыны сёння з намі, таму я лічу, што мы таксама праспяваем многія лета. Гіп-гіп, ура! Памажи Боже! Дякую всіх. Всіх вітаю. Вітаю Криштофа, вітаю Аліну, вітаю Олександра, вітаю Ігора. Всіх вітаю. Поможи Боже.